است که هنر ویژه دارد، بسیار هم نیروی گویم که ویژه او را ما در گرند پری دوشنبه یاد داریم و این نوبت نیز او برای به دست آوردن نشانی گرند سلم در میدان خانگی دست به گریبان میشود. مقابل گلدختر از ازبکستان گلخیا جورایوا نیروسنجی آغاز میگردد در مرکز میدان. راهکشایی از سر آستین میگیرد مدینه، سر زانو نشست رقیب و ببینید که این حالت برای او برای مدینه هیچ بوکه نبود، از پشت رقیب میگذارد. واقعا برای مدینه که این اولین گرند سلم است میتواند یک تاریخی نو باشد، یک صحیفه نو باشد که برای او خاطرات نیک بخشد و میبینیم مربی این پهلوان رو که چگونه به او توصیه داده ایستاده است که در حالتهای ضروری چگونه مبارزه برد. جورایوا خوب بانوی ازبکستانی همگی 20 سال دارد و از روی خوب نشاندادها او نسبتا با تجربه تر است و این علاقه ششمین گرند سلمی است که او اشتراک میکند. برای بانوی ما مدینه قربانزاده کمی فکر میکنم رقابت دشوار هم میشود مقابل این پهلوانی با تجربه. خب اکنون یک توبیشه که اینجا اگر رخ بدهد میتواند که کار کمی برای ما مرکب‌تر شود، ولی مدینه خود خوب مقاومت میکند. دیگر گروه پهلوانان با پا میخیزند، رقابت از مرکز میدان ادامه مییابد. مدینه توصیه های رقیب را گوش میکند، مربی را گوش میکند و اکنون ببینید که با یک نفس تازه و یک نگاه ویژه نیروسنجی را دیگر گروه برقرار میکنند. اکنون سر زانو نشستن گلدختر از ازبکستانی اینجا نتیجه رقم نزد و دیگر باره کار در حالت پارتر و در مقاومت ورزشگری ما جریان میگیرد. بازم مدینه در زمین است، یعنی در حالی که باید خود را از اصول استفاده میبرده جورایوا رها کند. ولی اینجا احتمال دارد که به مدینه قربانزاده تا شیدو هم نشان داده شود. بله، به خاطر نسبتا کمتر فعال بودن او. بله. خب البته دو حالتی که پهلوانی ازبکستانی بانو جورایوا حمله را شروع کرد، هر دو هم از حالت سر زانو نشستن بود و دیگر باره همون عمل را خواست تکرار بکند، ولی اکنون مدینه خونده کرد اون اقتدار رقیب را. دیگر باره باز میبینیم که پهلوان از کشور ازبکستان در بالو است و مته میگوید داوری مرکزی میدان. بله، اینجا قریب بود که حتی فرصت برای بانوی ازبکستانی به میان می آمد تا اینکه مدینه رو در زمین نگه دارد، اما لحظه کمی حساس فرا رسید و داور رقابت رو دیگر گروه از مرکز فرمان داد که پهلوانان ادامه بدهند. خب همون حالتی که پای خود رو حلقه زد به میان رقیب، او رو از حالت اسیکامی رها کرد. البته و دیگر باره میبینیم که اکنون مدینه هم به آهستگی جریان میگیرد. از اون زاویه دیگر میبینیم که مربیان نیز در حساس هستند، هر دو آواز میبرند، چی مربی مدینه چی مربی بانو جورایوا. دیگر باره حالتی که پرتوفتوار بود برای جورایوا ولی نه اونقدر روشن به انجام رسید. یکی از حالتهای خوبی دیگر برای پهلوانی ما، برای مدینه قربانزاده از این است که حالا بسیاری از اون نفرانی که در نشستگاه‌های این میدان قرار دارند دستگیری میکنند او را. اکنون شیدو با جورایوا برای غیر قاعده عمل کردنش، غیر ورزشی حرکت نمودنش و این خوب است برای ما که حداقل از این نگاه برابر میشوند پهلوانان با هم. خب از لحاظ شیدو اکنون برابر شدند. مدینه هم با آهستگی با رقابت وارد شد، در حالی که آغاز رقابت کمی برای رقیب خوبتر ادامه میافت، آغاز میافت این طرف. و اکنون ببینید که یک پرتافت، یک حالت عکس العمل از جانب مدینه قربانزاده و در حالت اسیکامی متاسفانه نمیتواند رقیب رو زیر چنگال بگیرد، چون از همیان خوب حلقه زد. دیگر گروه همین لحظه تکراری عکس الحمله رو میبینیم، یک با زمین اویی نوچیز هم بود بینو با همین حالا میگویم که این وضعیت برای ارزیابی شدن روشن نمیگردد. ولی حالتی کافی نبود و اینجا
ва ҳар ду боз шидо дода мешавад боз амогоҳӣ ва ба ҳар ҳол Мадина Қурбонзода махсусан та 1 дақиқаи охир нисбат ба рақиб фаъолтар ҳам ҳаст. ҳоло дар сонияҳои охир ӯ талоши худро мекунад барои аз по даровардани Ҷураева, аммо хуб варзишгари ӯзбекистонӣ соли қабл миёни паҳлавонони тоби сола дар чемпионати Осиё тавонист қаҳрамон бигардад ва ин ҳунару иқтидори ӯ ва ин қаҳрамонии ӯ бар рақиб бар Мадина Қурбонзода албатта эҳсос ҳам мешавад. Вале ҳоло мо фикр мекунем ки Мадина ба пуррагӣ акнун рақибро хонда кард ва алон дар ҳамин 5 сония ё ин ки дар ҳолати голден скор чӣ лаҳзаи хубе фаро мерасад албатта барои варзишгари мо умедвор мешавем ки ӯ метавонад аз нерӯи ҷавонии худ муқобили рақиб истифода барад. ҳарчанд тавре ки болотар ишора шуд, Ҷураева таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои бузургро ва ҳатто чашидани шаҳди пирӯзиҳоро дорад. махсусан дар чемпионати Осиё ӯ қаҳрамон гардид ва медали тиллои ин мусобиқаро ба даст овард. ва ҳоло каме осеб дид Ҷураева, ба ин хотир баъди ёрии аввалия аз ҷониби табибон ӯ рақобатро идома хоҳад дод. инҷо эҳсосоти мураббиро мебинем ки чӣ гуна тавсияҳо мекунад ба Мадина Қурбонзода. бубинед акнун набард идома меёбад. вақти рақобат тамом шуд ва мерасем ба голден скор. шурӯъ мешавад голден скор. бале Муртазо Носиров мураббии Мадина Қурбонзода бисёр ҳассос аст дар баробари шогирди худ ва чун ба мо маълум аст дар ҳамаи мусобиқаҳо чӣ дар аз ҳамон сар аз паҳлавониҳои гӯштини миллие ки мо Мадинаро медидем ва ҳатто муқобили писарҳо низу пирӯзӣ ба даст меовард, Муртазо Носиров ҳамавақт дар канори ӯ ва бо як эҳсосоти баланд шогирди худро дастгирӣ мекард ва ин навбат низ дар грандслами душанбе ӯро ҳамраҳӣ мекунад. дигар бора ба ҳам меоянд ва боз ҳам партофт аз ҷониби Ҷураева. мутаассифона ин лаҳза барои Мадина Қурбонзода бисёр ҳам лаҳзаи нохуб буд ва мутаассифонаи дигар Бону Ҷураева ба марҳилаи дигар меравад. Мадина Қурбонзода дар ҳамин нерӯсанҷӣ бисёр ҳам эҳсосӣ ва сахту сангин мусобиқаро тарк мекунад. мо умедҳои хубтар доштем аз Мадина Қурбонзода, вале мутаассифона ин лаҳза ин навбат мо шоҳид нашудем ки ба мисли гран-при Мадина як гран-при гузашта Мадина як Португалия. акнун таваҷҷӯҳ мекунем Мария Седерт паҳлавон аз Португалия рақиби гулдухтари мо шудааст ва ин дар вазни зери 52 кило аст ки рақобат шурӯъ шуд. нерӯсанҷӣ бо як шадидият ва бо як шиддати вижа оғоз мегардад. бубинед ки як пойзанӣ ва як фишороварӣ тавонист ки рақибро ба замин биниҳад. бале Муминова яке аз он бонувоне аст ки дар ҷудӯи кишвар бисёр ному шӯҳрати баланд дорад ва ӯ дар 6-умин грандслами худ иштирок карда истодааст ки ин воқеан нишондоди баландам ҳаст. албатта дар мусобиқаи қитъавӣ ҳамчунин 2 дафъа иштирок карда буд ва ҷоизадори ин мусобиқа аст. ҳам медали биринҷӣ ва ҳам медали нуқра ба даст овардааст ва дар умум яке аз нафароне аст ки дар гран-при низ иштирок кардааст ва хуб имрӯз ӯ имкон дорад, шонс дорад ки дар назди мухлисони худ дар шаҳри Душанбе, дар қалби Тоҷикистони азиз корнамоӣ кунад, шоҳкорӣ кунад ва барои ҷоизаҳо набард намояд. ҳоло барои ҷоиза ба даст овардан ӯ бояд ки муқобили Бону аз Португалия дар марҳилаи аввал ғалаба ба даст биёрад ва мо умедвор мешавем ки ба ин дастовард ӯ даст хоҳад ёфт. хуб Гулбоева аз якачини мо аз ҳама паҳлавони гӯем ки дар ҳамон ҷадвали байналмилалии ҷудо зери вазни худ натиҷаи хубтар дорад ва паҳлавоне аст ки аз дастаи мо аз миёни духтарон гӯем ки
натиҷааш болотар аст. 484 хол дорад дар мавқеияти ҷадвали федератсияи ҷудои байналмилалӣ ва ҳоло бибинед ки як шидо барои мо аст. рақобат идома меёбад ва дар мавқеи 70 қарор дорад дар давандии ҷудои ҷаҳонӣ Муминова. бо он холҳое ки ба даст овардааст, як ҳолати дигар барои Муминова ки хеле мушкил буд, аммо аз усули истифода мебурдаи рақиб гурехт дар ин вазъият ва тавонист ки дар ин рақобат яъне ки боқӣ бимонад. бубинед чӣ гуна аз усули сари зуну истифода бурдан хост намояндаи Португалия. хуб, акнун муқовимат хуб буд барои паҳлавони мо. таманно мекунем ки ҳамлаҳо низ хуб шаванд. як шидоӣ барои ҳарду ва ҳоло ин нерӯсанҷӣ воқеан оғозаш як ҷараёни хуб дошт ва нафаси чуқур гирифтани паҳлавонон низ ин навбат эҳсос мешавад. ҳоло нимаи вақти асосӣ аст ки тай мезанад. 2 дақиқаи дигар то интиҳо боқӣ мондааст ва фазилат воқеан дар баробари як паҳлавони бисёр ҳам таҷрибадида нерӯсанҷии хуб нишон медиҳад. бояд ки ҳушёр буд дар ҳамин ҳолатҳое ки рақиб нобаҳангом ҳамла мекунад. Сидеро Мария мубориза мебарад ва каме ҳам бошад ӯ пеш аст аз Муминова ва умуман агар бингарем ба натиҷаҳои ин бонуи 27-солаи португалӣ, ӯ дар ҷои 33-ум аст дар радабандии ҷудои ҷаҳонӣ ва дар 22-юмин гранд-слами худ иштирок карда истодааст Сидеро. ҳоло боз як ҳолати бисёр мушкил ва партоби хелеам сахт буд аз ҷониби Сидерот ва Муминова дар ҳолати ногувор қарор гирифт. акнун рақиби Муминова аллакай имтиёз дорад дар ҳисоби худ. Ипон мутаассифона аллакай сеюмин бону ҳам метавонад аз рақобатҳо берун шавад, ҳарчанд мураббии Муминова инҷо талаб дорад ки аз видеодовар ба қавле истифода шавад, аз наворҳои такрориро довар таваҷҷӯҳ кунад, бубинад, бисанҷад ва баъдан хулосагирӣ кунанд. мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолате ки ба миён омада буд. инҷо паҳлӯ буд лаҳзаи афтиши Муминова ва интизор боқӣ хоҳем монд то ситоди доварон ба чӣ хулосае меоянд дар набарди Сидеро Мария ва Муминова. хуб, ҳоло видеодоварон ин ҳолатро дигарбора аз назар мегузаронанд ва ҳукми доварро ҳамагӣ интизор аст. дар ҳамон таблои толор низ ҳолат такроран намоиш дода шудааст ва ин навбат мо низ такроран ин лаҳзаро мебинем. аз ин зовия каме норавшан аст, воқеан афтиш ҳаст вале норавшан. умуман дӯстони арҷманд баргузории гранд-сламро дигар бора ба хотир меорем ки чӣ гуна роҳ ёфт ба шаҳри Душанбе. қаблан мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ ки дар кишвари мо махсусан дар намуди куштини ҷудо баргузор мешуданд, аз ҷониби федератсияи ҷудои байналмилалӣ баҳои хеле баланд дода шуд ва ин боис гардид баъди заҳматҳои хеле зиёди хуб президенти федератсияи ҷудои кишвар ва ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе ва хуб президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ин баҳои баланд сабаб шуд ки акнун барои аввалин бор гранд-слам дар шаҳри Душанбе доир гардад ва ҳоло рақобат идома меёбад. ҳолат ба вазари арзёбӣ гардид ва мебинем ки ҳоло рақиб пешсаф мегардад. камтар аз як дақиқаи дигар то интиҳои вақти асосӣ.
хуб нерӯсанҷӣ ҷараён мегирад 37 сонияи дигар ва аҳлия бояд ки талош варзад. бубинед ки онҷо аз он зовия мо мебинем ки муҳаммадбеков низ овоз мебарорад ва ҳатто аз похест ба аҳлия нишон дод ки чӣ кор кунӣ. акнун аҳлия бояд ки ғайрат кунад, заҳмат кашад ва ин навбат барои ному нишон, барои нуфузи меҳан дар талош бошад. бале ниҳоят шояд ӯ тавонад баъд ёне ки дубора барояш фурсат дода шуд, дубора ӯ иҷозат пайдо кард то ин ки рақобат намояд ва ипоне ки ба сидеро дода шуда буд гирифта шуд. баъди санҷиши наворҳои такрорӣ талош намояд ин бону барои ба даст овардани албатта пирӯзӣ дар ин набард. ҳоло сонияҳои ба шумор боқӣ мемонад ва рақобат ба голден скор кашонда мешавад акнун. бале инҷо голден скор татами дигар оғоз шуд ва ин татами бошад бурди мутаассифона рақиб аст. ба хотири ду шидо доштани бонуи тоҷик ва инчунин онҷо вазари он ҳамчунин имтиёз дошт. бале ва хуб мо саҳнаи такрори ҳолатҳоеро мебинем ки чӣ гуна сидеро мубориза бурд муқобили муминова ва соҳиби имтиёз шуд дар рақобат. хуб ана ҳамин партофте буд ки албатта арзёбӣ гардид як паҳлӯ ғалтидани аҳлия муминова бино ба он шуд ки вазаре бигирад португалӣ. акнун дӯстони азиз нерӯсанҷиҳо ҷараён мегиранд. паҳлавон духтарон ҳоло мудом рақобатҳоро барпо карда истоданд. якояк дар вазни то 52 то 48 то 57 кило. ин навбат вазни то 52ро мо дигар бора мебинем ки паҳлавон духтари дигари мо Насиба Карликова рӯи гилем омадааст бо варзишгар аз кишвари Кипр. София Асвеста паҳлавон духтари Софияро мо дар гранд-слами қаблӣ низ мушоҳида карда будем ва дар умум 17 гранд-сламро дидааст дар 23 соли ҳаёти худ ва дар беш аз 10 соли фаъолият дар ҷудоу 17 гранд-слам ва инчунин 4 чемпионати ҷаҳонро. ҳоло ҳолати мушкил барои Насиба ба миён меояд. қариб ки ӯ дар вазъияте қарор дорад. аниқтараш рақиби ӯ Асвеста ки дасти бонуи тоҷикро дошта бошад. аммо талошҳои Карликова низ то охир бар он аст ки ин имкониятро барои рақиб надиҳад. мутаассифона ҳоло бубинед ки сонияшуморӣ мешавад ҳолати асякоми ва Насиба бояд худро аз ин ҳолат бартараф кунад ҳарчи бештар, вале 10 сония паси сар шуд, нашуд. хуб ки нашуд. бисёр ҳам мо низ таманно доштем ва ҳамин тавр ҳам шуд. дига бубинед чӣ гуна инҷо дастро самти пушт мебарад ва тоқат мекунад Насиба Карликова. бисёр лаҳзаи фурсати бениҳоят сахту сангин барои Насиба Карликова буд. хушбахтона лат набардошт ва осеб надид Насиба Карликова дар ҳоле ки хеле хавфнок дасти ӯро гирифта буд. рақиб Асвеста ва бидуни ҳам огоҳӣ ва ҳам имтиёз барои рақиб ин ҳолат пушти сар гардид. хуб Насиба Карликова дар дуюмин гранд-слами худ иштирок дорад. ӯ танҳо ҳамин соли 2024 ба гранд-слам роҳ ёфт. қаблан дар моҳи март ки дар Анталияи Туркия гранд-слам доир шуда буд, онҷо ӯ баромад кард. ҳарчанд муваффақ нашуда буд, вале ин як таҷрибаи хуб барои бонуи мо аст то ин ки дар акнун ин мусобиқа барои ба даст овардани натиҷа рақобат кунад ва ҳатто аз таҷрибаи қаблии худ истифода намояд. хуб дар баробари таҷриба гирифтан аз сабқатҳое ки нохуб анҷом ёбад барои варзишгарон бояд ки кам-кам ана ҳамон таҳлил кунанд ҳунари иқтидори худро ва албатта ки ҳар як сабқат бояд ки дар интиҳояш таҳлил ва ана ҳамон кофтукоби он ҳолатҳои заъф, кофтукоби қудрати ҷиҳати қудрати заъфият дошта ва бубинед боз як ҳолати
вем партовтоварро асвеста анҷом додем. ягона заифи бонуи муро Насиба Карликоваро истифода бурдан мехоҳад масъулиятеро ки дасти худро ҳамеша озод мегузорад Насиба ва ин дафъа ҳаму дар ин ҳолат муваффақ намешавад, аммо аллакай бартарӣ насиби асвест аст ва бозам аз якуми. хуб 10 сония агар рақам мизанад ин кор барои Насиба инҷо интиҳо меёбад. бале аллакай ин ипон аст ва чаҳорумин паҳлавонбонуи мо ҳам аз қатор меуфтанд ва аз рақобатҳо берун мегарданд. бале акнун дар вазни 57 кило ду паҳлавоне ки доштан ҳарду баркамол мешавад. Дар вазни 52 кило аҳлия баромад кард ва инчунин алон Насиба Карликова рӯи гилем омад ва қаблтар Мадина Қурбонзода. ду вазн ҳоло орӣ аз варзишгарони тоҷик мешавад. ва дӯстон чанде баъд нерӯсанҷиҳои мардҳо низ барпо мешаванд дар вазни то 60 ва то 66 кило бино ба оне ки се вазни гулдухтарон аст дар рӯзи аввали мусобиқа. ҳоло рақобатҳо ҳам дар оғоз бештар миёни The number 2, the winner in blue from Montenegro, Yusuf Nurdovic. The number 3 next to the first round, under 52 kilo, in one from Croatia, Anna Victoria Poulis. In blue from France, Alicia Poulange. در مقام دو در وزن 66 کیلوگرم میانی مردم دور اول ورزشگر میتونی میکاوا ایمان چرنی و ورزشگر بزرگی نازنین تاجیکستان مقتدری باباجان. در مقام یک خانه مسئولین کبیر لیلی نایده. اسپانیا کارلا کوباسا. Number 3, doctor, please. Doctor, the number 3, please. The number 3, winner in white from France, Léa Metro. The number 1, golden score. در تتمی سه رقابت‌ها در وزن 52 مرحله اول ورزشگر بزرگی استافت جنوبی اسپانیا
Marina Castello va boshlovchi Qo'qon ورزشکار از جمهوری بلژیک آمبر ریال. Tatami 1, winner in white, judogi from Belgium, Mina Libet. Tatami 1, next contest, first round, women under 57 kilo, in white from Kazakhstan, Bakit Kusakbaeva. In blue from Portugal, Telma Monteiro. Tatami ise voley az Cumhuriyet Belgiya Amber Real. Tatami ise در وزن 52 کیلوگرم داور اول ورزشکار بزرگی صفر از جمهوری کره سیون جان و بزرگی خود ورزشکار انفرادی به طرف گلافیرا باریسова. Tatami 2. Doctor, please. Doctor, Tatami 2, please. Tatami 2, doctor, please. Tatami 2, the winner in blue, judogi from با حریفش از فدراسیون روسیه که تحت پرچم فدراسیون جهانی جودو هنرنمایی می‌کند. خوب همین طور سفید پوش مرزاد صوفیوف است، میزبانی مسابقه است تاجیکستان و ایزناور سائف از فدراسیون روسیه از هیئت ورزشکاران به طرف نیرو سنجی میکنند. مرزاد صوفیوف در دور اول آزاد بود، اما پهلوانی کبود پوش باشد انورجان ابراهیموف از ازبکستان را شکست داد که همین حالا در دقیقه های اول محض فشار سائف اینجا بیشتر است بر مقابل مرزاد صوفیوف. مرزاد صوفیوف پهلوان 24 ساله تاجیک سال گذشته در همین میدان چون گران پری دایر شده بود خیلی خوب درخشیده و با گرفتن نشان برنجی مشرف گردیده است. اما از 11 مرتبه که در گرند اسلم ها شرکت داشت متاسفانه یک حرکتی که سائف داشت امتیاز وزری را برای جانب او میارد و فشارهایش باز همان ادامه میکند در حالتی در زمین داشتن. اما رقابت را باز میدارد بانو داور بانو و صوفیوف اکنون قفا میماند. چگونه همین
عملکرد اخیری که از جانب سایف بود سری وقتی اجرا گردید. ریسقیدین رجبوف یکی از مربیان صاحب نام جدای میهن هم صدا میکند در لب گلیم نشسته است با سوفیوف. سوفیوف وضعیت قوه البته خیلی خوب است، اما با ایستگی تاکتیکا و طرز گوشینگیری او هم خوبتر می شود. کمی از انگشتان پایش لط برداشت گمان میکنم. سایف خوب. ازناور سایف پهلوان 22 ساله فدراسیون روسیه، چمپیون جهانی نورسان است در سال چمپیون اروپا در سال 2018 و از گرند سلم نتایج ندارد. بار سوم است که شرکت میکند. 2 مرتبه دیگر نشانی طلای جام اروپا را میانی نورسان دارد. مرزاد سوفیوف را گفتیم و اکنون برای پهلوان ما وقت تا رفت کمتر می شود. باید هرچه زودتر کوشش کند که امتیازی که از دست رفته است جبران کند. اما حریف مرزاد هم سهل و ساده نیست. یک قطار مسابقات سطح مختلف شرکت ورزیده است و فشار او را ما میبینیم. اکنون این نوبت بر مقابل سوفیوف. مرزاد سوفیوف ورزشگر ولایت سوغد است از مچا و عین حال در شهر دوشنبه اکنون زری رو برای ریسقیدین رجب تمرین میکند. در گوشین های ملی کرش نتیجه بیشتر دارد و موقعیت بود اینجا برای سوفیوف، اما پایش رها شد. حالا که درونه رو خیلی خوب اونجا میخواست با کار برد ولی نتوانست. کم فعالی اکنون از جانب سایف دیده می شود. مخلصان هم البته صدا میکنند با مرزاد سوفیوف. انا همین گونه پرتافتی که کرد در گرند پری دوشنبه سال گذشته برایش امتیازی ایپان آورده بود برای گرفتن نشانی برنجی و اکنون حالا هم یک مرتبه کوشش کرد ولی نتوانست استفاده برد و بالاخره کم فعالی سایف دیده می شود. چیدای اول رو داور با امیدیت وقت هست حالا برای سوفیوف، اما باید سراسیمه هم نشود چون وزر دوم اگر اینجا با دست بیارد سایف پس برای سوفیوف کار تمام می شود. این هم هواداران گوشتین هستند. پیرالی روزگار دیده هم با تماشای رقابت پهلوانان آمدند. برای مرزاد سوفیوف تا رفت وقت کم می شود و اشاره می کند داور بانو که باید کمربند خود را درست کند و رقابت را از سر نو شروع کند. اینجا از گریبان می دارد سوفیوف. اگر از بالا داشتن برای پهلوان ما مشرف شود پرتاف کردن خیلی آسان می گردد. سوفیوف تا رفت موقعیت می جوید، حریف را نزدیک می کند ولی خود زیر چنگال سایف می ماند و ایپان اکنون بهاگذاری می شود. پرتافت ازناور سایف از فدراسیون روسیه که تحت پرچم فدراسیون جهانی جودو هنرنمایی می کنند. اکنون گرند سلم دوشنبه برای مهرزاد سوفیوف در مرحله دوم به انجام می رسد. سایف باشد روی خود را بعد دوره سوم هموار می سازد. ما باشیم اکنون توجه میکنیم به گلیم دوم که آنجا باز رقابت های دیگر جریان میگیرد. بونوون با چشم برسد
ва инҷо вазни 66-ро низ эълон мекунанд ва татами дигар инҷо алон мо пайваст шудем дар вазни то 66 кило бобоҷон муқтадири бобоҷон аз кишвари мо ба рақобат омад бар муқобили варзишгари кишвари дастаи бетараф анихтараш. хуб муқтадири бобоҷон аввалин бор аст ки дар гранд-слам иштирок мекунад ва албатта барои паҳлавононе ки навнав ба мусобиқоти сайри ҷаҳонӣ ҷудо қадам мениҳанд бисёр ҳам як имконияти хуб аст ки аз ин ҷо ҳам таҷрибаи зеҳнӣ ва ҳам таҷрибаи мусобиқаронӣ бигиранд. хуб муқтадири бобоҷон инҷо як кӯшиш кард ва черних паҳлавон аз дастаи бетараф дар гранд-слами қаблӣ ӯ тавониста буд ки натиҷа ба даст биёрад ва медали тиллоро ба гардан овехта буд. инчунин аз ҳамон гранд-сламе ки ёд дорем ӯ албатта иштирок кард ва натиҷа ба даст овард тифлис буд. бале мо рақобатҳои муқтадири бобоҷонро бар муқобили дорандаи медали тиллои гранд-слам ҳоло тамошо дорем ва мухлисон ҳам кам-кам фаъол мешаванд ва дастгирӣ мекунанд муқтадири бобоҷонро. муқтадир дар гӯем ки ҷоми осиё миёни наврасон то 20 сола иштирок карда буд чанде пеш моҳи апрел ва он ҷо ба финал рафта буд, вале мутаассифона дар финал шикаст хӯрд ва ба гирифтани нишони нуқра даст ёфта буд. инчунин дар соли гузашта дар мусобиқаи қурравӣ дар чемпионати осиё ӯ ширкат карда буд ва зинаи ҳафтум гирифт. як қадам дигар барои нишони биринҷӣ барояш кифоят. хуб акнун қадами нахустини худро ӯ ба гранд-слам мегузорад ва мо умедвор мешавем ки ин қадам ва ин пайроҳае ки ӯ шурӯъ кардааст идомадор мешавад то он ҷое ки медалҳои тиллоро ҳам мо аз ҷониби ин варзишгар ба хазинаи федератсияи ҷудои кишвар ворид кунем. ӯ ҳамагӣ 19 сол дорад ва метавонад ояндаи дурахшоне дошта бошад дар ин ҷода. хуб фосилагирӣ аз ҷониби иван черних мебинем. ҳолати учиматаро мехост қаблан муқтадир анҷом бидиҳад, фосила гирифт черних ва ин навбат аз дигар амалкард рӯи кор буд. пойзанӣ аз ҳарду ҷониб каме мувозинат гум мешавад дар муқтадир. ҳоло ҳамааш хуб аст. дар маркази майдони рӯшангӣ идома дорад, сари зону нишаст ва боз ҳам гӯем ки ин ҳолатро гузашта мекунад муқтадир. мураббии паҳлавони мо ҳоло кӯшиш мекунад ки раҳнамоие намояд шогирди худ ё ки дастпарвари худро ва боз як ҳолати дигар ҳамон инҷо бисёр хуб аз миёни рақиб дошт бо пойҳо муқтадир ва сабаб шуд ки аз ин ҳолат раҳо шавад. партофти усули учи макикомаро рӯи даст гирифт иван черних ва учи макикомаи аз берунро кора кард ва ҳоло хушбахтона муваффақ нагардид дар он ҳолат ки партофтҳои ҳамингунаи ӯро мо дар тифлис дида будем. ду навбат рақобатҳоро ҳамин партофт буд ки ва зари бахшида будаш ва баъдан ӯ муваффақ шуд. иван черних низ паҳлавони ҷавон аст, ҳамагӣ 23 сол дорад ва як маротиба гранд-сламро дидааст ки он ҳам тифлис буд ва он ҳам қаҳрамонӣ буд. навбати дуюм аст дар душанбе дар гранд-слам дурахшиш мекунад ва паҳлавони мо муқобили ин рақиб оло мубориза мебарад ва зари навишта мешавад барои черних. бале он қаҳрамоние ки дар гранд-слами қаблии худ дошт черних албатта ба ӯ як рӯҳияи хуб мебахшад ва аллакай ба худбоварияш бештар мешавад. аммо умедвор мешавем ки паҳлавони мо ҳам ин гуна фаъол мегардад ва барои ноком кардани черних
камари ҳиммат мебандад. Инҷо як ҳолати бисёр хубро қариб буд ба миён биёрад Муқтадири Бобоҷон, аммо партоби ӯ то охир анҷом наёфт ва дар сонияҳои боқӣ монда талош хоҳад кард Муқтадир барои аз байн бурдани ин бартарии Черних. хуб дар татами дигар ҳам варзишгари дигари мо иштирок дорад ва алон тантанаи иди ҷудо ҳам дар майдони баргузории гранд-слам муҷалло мешавад. сару овозаҳои мухлисон низ то ба гӯши мо мерасад. бале, инҷо рақобат ба поён мерасад. Акнун Черних 30 сонияи охирро фақат аз рақиб гӯрехт ва кашол дод вақтро то ин ки бо он вазаре ки дошт ба пирӯзӣ бирасад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Акнун дар вазни 66 кило то 66 кило аниқтараш аввалин варзишгари мо, аввалин паҳлавони мо аз саф берун мешавад ва ин Муқтадири Бобоҷон буд. хуб дар ин вазн мо Обид Ҷебов дорем, Мулло Раҷаб Халифаев ва Ёсин Бобокалонов, ҳоло ки паҳлавонони мо дар сабқат ҳастанд ва Муқтадири Бобоҷон мутаассифона роҳаш ба охир мерасад. ҳоло аз Бобокалонов гуфтем ва ин навбат нерӯсанҷӣ ӯро манзури мо мегардонанд коргардони мо. хуб ташаккур ки саривақтӣ мо аз ана ҳамин нерӯсанҷиҳо бархурдор мегардем ва ин навбат Бобокалоновро мебинем ки муқобили Нагучев, яке аз паҳлавонони дастаи қавӣ беътар аст. ӯ низ мусобиқа дидааст. албатта сабқатҳои сайри ҷаҳонии ҷудоро бештар гузашта кардааст, махсусан дар солҳои қаблӣ ки ӯ дар гранд-сламҳои Қазоқистон, инчунин дар гранд-сламҳои Тифлис низ гранд-слами Тифлис низ иштирок дошт ва дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон иштирок кардааст. 22 сол дорад Абрек Нагучев. аммо ҳоло як шидо ҳам дорад ӯ ва Бобокалонов рақобатро идома медиҳад. албатта таҷрибаи паҳлавони мо нисбатан камтар аст, чунки ин танҳо аввалин мусобиқаи гранд-сламе аст ки иштирок мекунад ва дар ин миён хуб таҷрибааш камтар хоҳад буд ва ба ҳар ҳол ҳоло бисёр фаъол аст паҳлавони мо ва барои ба даст овардани пирӯзӣ муборизаро идома дода истодааст. хуб Мулло Раҷаб Халифаевро мухлисон низ интизор буданд, бештар дар бораи ӯ ҳам мегуфтанд ва ҳоло акнун дар ҳамин татами ё татами дигар ӯ дар вазни то 66 нерӯсанҷӣ мекунад. бибинед бисёр ҳолати хавфнок ва худро мудофиа мекунад. инҷо дифоъ аз партофти рақиб ва барояш имкон даст дод ки ин ҳолати бисёр ҳам ҷиддиро паси сар кунад. хеле мушкил буд дар ҳамон вазъият баромадани варзишгари мо, паҳлавони мо аз усуле ки Нагучев истифода мекард ва эҳтимол дошт ки ҳатто бо тахтапушту ба замин фуруд ояд, аммо хушбахтона тавонист ки аз ин ҳолат берун шавад ва рақобат дигар бора идома меёбад. хуб дар вазни то 66 ҳоло Обид Ҷебов дар марҳилаи дигар аст. дар ки корро аз даври дуюм оғоз мекунад. боз ҳам бубинед ба воситаи худ инҷо партоф мекунад ва боз ҳам паҳлавони мо худро хуб муҳофизат мекунад дар ин ҳолат. ҳатто қариб буд ки зидди усул шавад инҷо аз ҷониби Бобокалонов ва Нагучев худ ба тахтапушт рафтад, аммо ҳар ду ҳам дар ҳолати хеле нозук худро дошта тавонистанд. дар ҳоле ки аз замин каме боло шуда буд Ёсин Бобокалонов, ба ҳамин хотир аз миёни пои рақиб даромадан каме барояш мушкил шуд. аммо талошҳои Нагучев бисёр хавфнокам ҳаст. ҳоло каме нороҳат аст Ёсин Бобокалонов, аз пой доштааст, аз соқи пой. ой ан ҳамин ҳолате ки фикр кунам шумо низ дидед, ба замин омадан фурудоӣ бисёр ҳам нохуб Ёсин Бобокалонов инҷо ба назар расид.
اینجا داوری مرکز معین میکند که رقابتро ادامه میدهد یا نه بابا کلانوف و اکنون بله رقابت ادامه مییابد. باز یک حالت دیگر و از کمربندی ورزشگری ما میدارد نگوچف، اما خوشبختانه این حالت هم برطرف شد و از دست رقیب میگیرد یوسین بابوکالونوف، اما نه. خوب مرتبه سیوم است که میگذارد رقیبان همین اصول خود را انجام بدهد و بابوکالونوف انا همون حمله که از کنار آغاز میبخشد در حال نگوچف او رو توبیش میدهد و از پس او گرفته به وسط خود پرتاف دادنی میشود. باید که این حالت رو اکنون خوانده کرده باشد یوسین بابوکالونوف و دیگر به این کار راه نیابد، راه ندهد. ما توجه میکنیم به ادامه این رقابت که حالا الکی در گلدن سکور دقیقه دوم جریان دارد، ولی رقیب هنوز تلاش میکند که برای غلبه رقابت کند. شاه آنو رو میبینیم اینجا دوستان عزیز، مهمان فخری مسابقه گراند سلام که پهلوی او سامان محمدبکов نشسته است و او رو معرفی هم میکنم. بله و واقعا تشریفی او به شهر دوشنبه، تشریفی او به این مسابقه شکوه و شهامت دیگر بخشید و استقبال گرم عموما نشان دادن فرهنگ و تمدنی بسیار بلندی خلق توجیک نه تنها با اونو و در عموم با جهانیان از طریق این مسابقه واقعا جا دارد و فرصتی خیلی خوبی هم هست، چون که در نزدیک بیشتر از 100 کشور با نمایش گذاشته می شود رقابت‌های گراند سلام. خب قبل از شروع نبردها دیروز وقتی که قرعه‌کشی برگزار شد اونجا از جانب رهبر فدراسیون بین المللی جودو گفته شد که در سراسر جهان البته با نمایش گذاشته می شود این رقابت‌ها و خیلی مهم است که ما همه جهت‌های خوبی مردم خود را با نمایش گذاریم. بله دیگر برای این روسنجی سخت و سنگین یوسین بابوکالونوف ادامه می‌یابد بعد از یک توقفی نه چندان زیاد و ببینید که باز از دیگر جانب پای خود را می‌دارد و فکر کنم اون حالت افتاده نیست. خوب راجع به شاه اون او پهلوانی است که در عالم جودو نمونگین است. ریو د ژانیرو بازی‌های المپی برایش خاطرمون بود. اولین بار او مدال طلایی بازی‌های المپی رو گرفت و اینچنین در توکیو نیز خوب درخشید. او در وزن تا 73 کیلو 2 مرتبه چمپیون بازی‌های المپی و 3 مرتبه قهرمان جهان در رقابت‌های انفرادی است. باز هم همون این دهمین حالتی است فکر میکنم که نگوچف از کمربند یا اینکه از میانی بابوکالونوف میگیرد و او رو حتی میبردارد، اما از این فرود آمدن پهلوانی ما میتواند که در همین وضعیت خوبتر باشد و چلو کنه از اصول استفاده برده نگوچف گریزد. اما که سیومین دقیقه ادامه دارد و نخستین شیدو و بابوکالونوف اینجا دوده می شود به خاطر کمفعالی او. یکی از سبب‌های کمفعالی او رو ما الکی در گلدن سکور میدونیم، کمی آسیب دیدن پای چپ این پهلوان. حالا اکنون یک حالت خوب دیگر رو با اصول هلوک میخواست استفاده برد بابوکالونوف، اما نشد. خب در حالی که پهلوی مهمانی فخری مسابقه سامان محمدبکov نشسته بود، چند میباید که اطراف او نیز بگویم. سامان محمدبکov در وزن تا 81 کیلو در گراند سلام دوشنبه اشتراک نمیکند. سبب اون است که او میخواهد در چمپیونات جهان اشتراک. اینچنین یک پهلوی دیگری اشتراک نکردن او آسیب نه چندان جدی بود که در گراند سلام قبلی او کمی احساس کرده بود و البته که او صحت است، او رو در چمپیونات جهان خواهیم دید. باز هم از پشت میگیرد نگوچف این نوبت اکنون موفقیت در او رو میکوبد. چگونه که میگویند اگر که در یک حالت استوار باشی البته شهد پیروزی میچشی و این گفته ها اثباتی کاری نگوچف است. واقعا از اول احساس میشد که نگوچف برتری دارد نسبت به بابوکالونوف از لحاظ تجربه پیش از همه و همچنین از لحاظ نیرو
бале паҳлавони мутоохир хуб мубориза бурд. аммо акнун аз миёни мардон дар вазни то 66 кило нахустин паҳлавон аз кишвари мо аз мусобиқа берун мешавад. хуб, ёсин бобокалонов 8 дақиқа тавонист ки дар баробари ҳамин гуна партофтҳои бисёр ҳам шадид ва бисёр ҳам як паҳлавонии